Dek, kita main bola yuk, Dek. Nggak mau, Kak. Aku mau main boneka aja. Ya, kamu, Dek. Uh. Bosen juga nih main bola sendirian. Aduh, sakit. Sakit. Ya, bolanya kena si Ade. Bisa kena marah nih sama ibu. Ondel-ondel harus bisa diemin si Ade nih, biar gak nangis lagi. Dek, kamu gak apa-apa kan, Dek? Sakit, Kak. Sakit. Cup, cup, cup. Diem ya, Dek. Nanti kedengeran sama ibu. Nanti kakak kena marah, Dek. Gak mau, aku sakit. Sakit. Si Ade gak mau diem lagi. Gimana dong? Ondel-ondel ada ide nih. Dek, kita jajan yuk, Dek. Nanti kakak yang jajanin. Tapi kamu diem ya, Dek. Jajan apaan, Kak? Sakit. Jajan apa aja, Dek. Terserah kamu. Beneran, Kak? Iya, tapi kamu jangan nangis lagi ya, Dek. Nanti kakak kena marah nih sama ibu. Iya deh. Tapi kakak beneran jajanin aku ya. Iya bener. Ayo kita jalan yuk.